And don't forget the vibration. Beni havar zalim yar. And here we'll study now. Havar, ha, don't forget here. Hava, just here. Hava, hava. Güzel, bravo. Aynı zamanda her akşam ezanının, okunan akşam ezanının makamı budur. C'est le makam qui est chanté à l'appel de la prière du soir. Dışarıya çıktığınızda hava karardığında duyarsınız. Vous l'entendrez quand vous allez sortir tout à l'heure. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. It's this makam. Ça commence par un pentacorde de Sega. Et à partir de la dominante, on a un tétracorde d'Ijaz. Orada yorganın onu lay 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 hanım. Nerede konak ederse lay 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 hanım. Orada yorganın onu lay 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 hanım. Benim yarim kalem kaşı, benim yarim kalem kaşı. Var ara eşini vay vay. Sen sana lülelerim beşini vay vay. Oynamaya geldim oynamaya. Yürüyün nerede yürek yazmaya. Limoncu nerede adıma adıma. Kimse de doyamaz dalıma. Limoncu nerede adıma adıma. Kimse de gelemez yanıma. Hayır ana gazoz, hayır ana limon. Hayır ana gazoz da hayır ana limon.
special makam in Turkish music. We can see this makam in Sufi music. We say this music name is tasavvuf. Tasavvuf müziği. Hayyan andı. On fait le morceau comme si on allait jouer un concert, donc ça commence par toujours un instrumental, ensuite le chant, D'abord les cordes. ensuite l'instrumental, ensuite le deuxième. C'est d'abord les cordes et ensuite les bandes.